Poštovani prijatelji, lovačko udruženje Trest gazduje na 44.000 lovno-produktivne površine. Gazdujemo sa srnećom divljači, sa divljom svinjom, sa zecom i sa fazanskom divljači. Posebno gazdujemo sa predatorima što se tiče šakala i lisice, a glavni akcenat stavljamo na komercijalni lov ili turistički lov fazanske divljači. U svrhu komercijalnog ili turističkog lova na fazana smo napravili prihvatilište od 2000 jedinki fazanske divljači, koje nam služi deo za ispuštanje u lovište za naše lovce, a deo za komercijalni lov, odnosno turistički lov. Fazanska divljač je izuzetno kvalitetna, vitalna, što može da se vidi iz prikazanog, tako da svi zainteresovani mogu da nam se obrate za organizaciju komercijalnih lovova i mi ćemo im vrlo rado izaći u susret.